urugomo rutuma uvuga amagambo makeya ndaciye mu ijambo. Nigeze inkoko yigeze kunkandagira ndayituka ndayibwira ngo ngura gapfa nasinziriye mu kirambi kujya twavuye gutarama irambika mu kirambi ndasinzira irankandagira ndatuka ngura gapfa. kugira ngo atwibwire turakwiyegereje muri studio Imana ibwire neza kandi gumugisha. Reka tumye umwanya atwibwira amazina. Ni umukozi w'Imana mwiza cyane ndamubatuye. Reka tumye umwanya kugira tubashe gukomeza. Murakoze inshuti bavandimwe, twishimiye kubana namwe muri studio za Frank. Yego ni Frank Mucoranya cyane ngo ni Frank TV. Turabasaba gukora subscribe, share na comment kugira ngo ibiganiro bikomeze bigere kure. Asante cyane. Ndabona turi kumwe n'abatumirwa beza, turi kumwe na Pharmacy. Uyu niwe watwigishe gukizwa. Niwe wabigishije? Watwigishe gukizwa, turakizwa. Tutangira gusenga, bo basenze mbere yacu. Ndagira iwacu twabayeho muri generation z'abasenga. Uhagenda numvise ari kuvuga umusaza Karikofi, nibo batangiye basenga na mbere uba kumuhana. None bama basenga iba generation, urubyiruko rugakura rugasenga, hakaza urundi. Noneho ga natwe turakura. Urumva na mwari mukiri bato? Twari turi bato batwigisha gukizwa. So amazina yanje nitwa Munyamahoro Dieudonné, ntuye Uganda. Hanyuma twishimiye kubana namwe. Tudatinze reka tuganire kuri iri jambo. Nanumvise yarabaje ngo ni gute umuntu yamenya umuhamagaro wiwe. Ubundi mbere yo kumenya umuhamagaro ni iki? Icyo nico cyakagombye kuza mbere yo kumenya umuhamagaro wawe. Ni uko umenya icyo bita umuhamagaro. Ubundi umuhamagaro ni amagambo abiri, ni ikinyamurenge cyumvikana. Ni umuntu uguhamagara. Ni igihe umuntu ahamagawe n'undi. Kuko abantu bose banze ku izina rya Munyamahoro bahamagara Munyamahoro Dieudonné, no byumva nkamenya ko nije bahamagaye. Hanyuma rero muri wa muhamagaro habamwe ijwi rikubwira uguhamagaye uwo ari we. Kuko iyo baguhamagaye amajwi ashobora kuza ari menshi, ariko ugomba kumenya ijwi ry'uwaguhamagaye. Ariko definition, icyo bita definition y'umuhamagaro ni ijambo rimwe. Imihamagaro ni myinshi, ariko tugiye kudefinire definition y'umuhamagaro w'Imana. Umuhamagaro ni ijwi ry'ibanga, ni ijwi ry'Imana, ni ijwi ryo mu mutima ritumva umuntu uwo ari we wese keretse uwahamagawe wenyine. Uwo niwe muhamagaro. Mureke tube nk'abatera harenge nga biremewe. Haleluya. Atanze haleluya yakira n'amajwi make, ariko n'aka kantu ndaje nkabwira abanyamasengesho bose batuye ku isi. Ubundi haleluya igira imbaraga mu kuyandika, igira imbaraga mu kuyivuga. Woyivuga ku majwi make cyangwa yo hejuru. Haleluya ni imvugo y'Imana. Hanyuma rero muhamagaro nari mbisubiyemo, ni ijwi ry'ibanga, ni ijwi ry'Imana, ni ijwi ryo mu mutima ritumva umuntu uwo ari we wese ngeretse guhamagagwa wenyine. Biri twereka ingero zitandukanye. Izi twereka igihe ihamagaye Samweli yari kumwe n'umutambyi Eli, ariko iwe ntamenye uwamuhamagaye. Nababwiye ngo ubundi guhamagagwa uhamagagwa, ariko no kumenya uwaguhamagaye icyo ni icya kabiri kiza kikugaragariza iki uwahamagawe. Kuko dufite abantu benshi bumvise ijwi ariko batamenye ijwi rya nyiraryo. Icya kabiri dufite abandi benshi bihamagaye. Aho turahagera imbere turimo dusobanura kuri ijambo ry'umuhamagaro. Icya kabiri undi wahamagawe, abantu bahamagagwa gutandukanye. Hari uwo hamagagwa mu nzozi, hari uwo hamagagwa mu ijwi akaryumva, hari uwo hamagagwa ari mu nzira. Ubundi Imana umunsi ihamagara Paulo ari we Sawuli, yamusanze mu nzira ije Damasiko, kuko n'ubundi yari kagwanira Imana ishaka. Nta nubwo yari umupagani, yari umufarisayo, yari arangije ishuri, arimo yigisha imuhamagarira iki mu nzira ije Damasiko. Imuhamagaye umuco uramutungura. Urumva iyo yahamagawe n'umuco, umuco uramutungura. Muri wa muco yumva ijwi rimubwira ngo ese kurandenganyiriza iki. Ako kanya yikubita hasi aba impumyi. Bibiri zivuga ngo baramurandata bamugeza he Damasiko.
bamugejeje bituma umuhanuzi aja kumusengera ibisa n'ibiboneranye bimuva ku maso uko niko we yahamagawe. ahantu usize haravuga ngo yabwiye abantu arababwira ngo abo twari kumwe sibyo babonye umuco ariko ntibumvijwe nguko iyo umuhamagaro ari personalite y'umuntu ku giti cye ubu nyine nohamagaro ntimwumvijwe. urugero rworoshe turi abakristo abantu bamaze kumenya ko Imana ivuga kandi ikora. muza mwicara muri benshi Imana ikavugisha umwe abandi ntibavuge kuko Imana izivugisha uwo ishaka. nanje yigeze kuvugisha yigeze kuvugisha uraca mu gitondo yigeze guhanura baca mu gitondo ariko Imana yitanze iguhamagara iguha n'umurimo ukora iguha n'umurimo ukora kizi guhamagara gusa iguhamagara iguha umurimo ukora. rero birizwa ngo bamwe bagize kuba abahanzi abandi ibagira ko bavuga butumwa abandi bagira kuba ababwiriza butumwa abandi ministere zitandukanye abandi bahanuzi ntaje n'umuhanuzi ibintu bene ibyo ngibyo ni ukwerekwa kera tukiri abana bakaza batubona gucya bapfa kutubona ngo baona baratanga twatubona umuntu uwo ari we wese uciyeho ni ukwerekwa. akandi kantu ndibuze kongera kuri uyu muhamagaro hari abo Imana ihamagara yarabatoranije tayari. Imana ikaguhamagara ikintu. urugero Imana ijya guhamagara Yeremiya Bibiliya zivuga igice cya mbere ikavuga ngo nagutoranije ntarakurema mu nda nyoko ngo uzabe iki umuhanuzi. urugero ihamagara farumasi yamuhamagaye ari umunyabyaha irangiza ihita imugira umuhanuzi tayari aho nta bintu yamayinjira muri kariyeri yiwe. kubera iki? kubera ko yari yumvise ijwi ry'ibanga ry'Imana ryo mu mutima ritumvishe nyina nase ariko yumviwe warihamagawe. nuko yahamagaye ikizokumenyesha umuhamagaro wawe rero nicyo kintu ubundi abantu benshi bafite ikibazo ku mpano no guhamagarwa. donc mbere yo kuba umunyempano ubanza kuba waritabye umuhamagaro. Bibiliya zivuga umuhamagaro umwe gusa ngo twahamagariwe kwezwa. iyo wamaze guhamagarirwa kwezwa uzumenya gutandukanya impano ni kipaji donc ni do ni ikintu ni gift bazazitanga mu makwe nawe uzuyifungira inshuti yawe umukora surprise y'impano. donc impano ni surprise Imana iduheza nk'akabando mu mvugo yumvikana nakakoni Imana iduheja ko kwitwaza tukamenya ngaha twohasitara tugaca handi tukamenya ngaha twohirima tugaca handi tukamenya ngaha tuzohambuka gutya igihe kizomera gutya tukakigeramo bitewe n'iki bitewe nuko twakigezemo. hanyuma ikizokwereka umuhamagaro wawe n'iki ikintu cya mbere nicyo uzoba wumva kiri mu mutima. ni ikintu uzumva kiba mu mutima buri gihe haba mu ijwi ry'inkomanga riba mu mutima riza rikubwira waja mu bintu ikakubwira ngo ibi wagiyemo sibyo waja mu bindi ibi wagiyemo sibyo. ubundi no kumenya Imana iriza risakuja. Bibiliya ivuga ngo umunsi isanga Eliya yari amaze guhunga amajwi ya Yezebeli aja kuryama mu giti cy'umuretemu yahumvise ibintu bitandukanye yumva umuyaga ategere mu muyaga yumva ntamanirimo mu mwanya yumva inkuba zirakubita bamwe bitavye umuyaga abandi bitavye inkuba twari tuhaza ariko ngo habaga inkuba zirakubita yumva Eliya yumva mu nkuba ntamanirimo nyuma ngo yumva igishitsi umutingito uraba ariko ngo umutingito yumva nyuma ngo yumva ijwi ryituza rituje ricece
ijwi ry'Imana ntiriza risakuza. Hari abantu batazi kumva ijwi ry'Imana. Ryo guhamagara uri koza ijombo, ryo guhamagara uri mu giterane, ryo guhamagara uryamye ku gitanda cyawe, riza rigufata rikaguhindura ukundi. Riza riguhindura ukundi, ntiriza rigusiga gutyo. Iyo Imana yaguhamagaye izi guhamagara gutyo ntiyo gusiga gutyo, hari ikintu kiza kiba impact ziba ku buzima bwawe, ugahita umenya ngo koko Imana yaraguhamagaye. Icya kabiri, n'abantu baza babimenye. Bibiliya zivuga ngo ikwemeye ikwemeza n'abantu. Nta kuntu Imana yo kuba mwunga abantu babiyobewe. Hari abantu benshi bagiye bihamagara. Hari akarindwa barimbaga ngo abubahe Imana bagakiranuka, Imana irabemera ikabemeza n'abandi. Iyo ni hiringi turayiramukije. Hanyuma rero mu mihamagaro haba abantu bihamagaye. Ugasanga iyo yihamagaye wa muhamagaro uzugira igihe gito. Icya kabiri, aza ukoreramwe amakosa. Ugasanga karagenda usitaraho umuntu wihamagaye neza. Ikizomwereka azashika kama yiheza umurimo. Akomeze mwumve. Azayamashika kama yiheza umurimo. Amateka y'intumwa, iyo Bibiliya iri kutubwira amateka y'intumwa, ntabwo zose zivuga amateka muri Bibiliya, haba n'ibindi bitabo z'amateka yazo. Bazavuga ngo Yuda yarihamagaye. Imana itoranya intumwa 12 na Yuda nawe arihamagara, arangize yiha umurimo. Barawumwemerera akora umurimo. Kubera iki? Kubera uko yari yarihamagara. Akazabika amafaranga. Ikizokubwira umuhamagaro w'Imana, uzumva ijwi ryo mu mutima yawe wenyine, ritari ryo mu rugomo, ritari ryo mu bandi. Icya kabiri, uzukora ibitandukanye biri exemplaire. Paulo yabwiye Timoteyo, aramubwira kandi yari mutoya, aramubwira ngo uje ubicitegerezo ngo cyabizera ku magambo nguvuga mu ngeso zawe, mu rukundo, mu kwizera, ku mutima uboneye, ngo kugezi igihe nzoze ngo uje ugira umwete wo kwigisha. Kindi kizagaragaza umuhamagaro, umuriro watse. Hari abandi bahamagawe n'imiryango. Abo nibo bashavuye. Abo ugasanga umuryango urateranye kubera kuko ari benshi mu ikanisa. Donc umuryango runaka barangiza bakamavuga ngo ese ntimwamubona runaka nawe ni iwe senti yabyaye abana benshi. Iyo mumuhaye umurimo wa muhamagaro, iyo utari uw'Imana, uzuba umuryango azakora ibintu iby'ikanisa zabizanamo famiye, iby'ubushefu akabizanamo famiye, akabizana mu ikanisa. Donc ni mucanganyiko w'imihamagaro. Kuko yashizweho n'umuryango. Cyangwa azi guteka, cyangwa akamenya kwakira abashitsi, cyangwa akagira ifaranga, cyangwa ngo kubera afite ifaranga, iyo bakoreshe fundraising nk'azibiri zitatu, uwatanze nka miliyoni irarugurugaho ngo watanze igihebe bene iki gikuru cyangwa ikimasa, uwo ngo begeza bavuga ngo yarahamagawe n'abaye umudiyakoni. Ariko ubundi Bibiliya igenda ubundi nko guhamagara abadiyakoni, abapastori, kubatoranya, ntabwo bazatorwa n'udukaratasi twa majorite nka metodiste niyo yagiraga ngo majorite yisumze minorite, amajwi abatsinze. Ariko gutora kwiza ko guhamagawe, Bibiliya zibigaragaza. Izivuga ngo umudiyakoni aba ari umuntu w'inyangamugayo, aba ari umuntu uzi gutegeka abo mu rugo rwiwe neza, aba ari umuntu w'umugore umwe, aba ari umuntu uzi no kubana n'inshuti ziwe neza, aba ari umuntu wotura ikibazo akagikemura. Icya kabiri, aba ari umuntu wishoboye kabisa, uzi gukora ibintu neza mu buryo bwiza, atazahatirwa ngo ngwino ku rusengero ngo haje abashitsi, iwe agomba kwibwiriza kumenya kuko abashitsi bazoza. Ubu ni itara ry'itorero. Kritere z'uhamagara ari umupastori n'uhamagara ari umudiyakoni byanditse muri Bibiliya. Abandi b'umuhamagaro b'impano zitandukanye, abo barabyumva. Urugero, hari ikintu abantu bajya bitiranya ubuhanuzi n'ubutambyi.
abatambyi n'abahanuzi mu isezerano rya kera ariho nsubira ni ukuvuga bibirizi bivuga gute ni ukuvuga ngo abahanuzi aribo babo aba ni intumwa z'Imana ku bantu aba ni intumwa y'Imana kuki ku bantu ariko abatambyi ni intumwa ya rubanda ku Mana aho ngaho gasubira abantu abantu bazababyitiranya bagira confusion y'ubutambyi no guhanura narengeze kuri aka kantu ku muhamagaro w'abahamagariwe kuyobora n'abandi bahamagariwe gukoreshwa n'Imana ni ukuvuga ngo umuhanuzi ni intumwa y'Imana ku muntu uyiwe ubundi Bibiliya yabita gute mu bahanuzi bakera yabitaga ngo ni babamenye ngo ni babamenye ni intumwa y'Imana ku bantu uyiwe ni nk'umupanga ni gucya ni umupanga ni ukuvuga ngo Imana iramubwira ngo genda ubwire runaka gutya ntazatinya kuko iwe ni intumwa y'Imana kuki ku bantu hanyuma abatambyi nabo ni intumwa ya rubanda ku Mana niba usanga imiryango yagize amakimbirane bakaza kwa pasiteri bakavuga ati yewe ngahwe dukemurira iki kibazo akaja kwitwarira abantu kuki ku Mana sibye kuko ubu nyine twese turi abatambyi twamaze kwigererayo asante cyane Ubwo rero nicyo kizotumenyesha uwahamagawe uwihamagaye n'uwahamagawe n'Imana n'uwahamagawe n'umuryango n'uwahamagawe n'inshuti ziwe n'utarahamagawe iwe gusa azayirukira aho bihiye ubundi ibyo nabyo biba mu ngero mbi cyane za Bibiliya kwirukira gusa ahantu hose bimeze so turabashimiye icyo nicyo cyerekana umuhamagaro w'umuntu nuko uzobihagaramo neza ukanabikora neza Imana ikagutoranya rero Imana iramugisha ko turagana ku musozo abene data Imana bagiriye neza turi gusoza kandi kabazo gatoya karavuga ngo ni gute umuntu ashobora kumenya ijwi ry'Imana kamwe mu bwizo mpano z'ubuhanuzi ni gute ushobora kuba iyi ni Imana ivugishije ni gute how kubera ko dufite abana batoya bari kuzamuka mu buryo bwo gusenga ni gute yamenya ngo iyi ni Imana imuvugishije ijwi ry'Imana ntabwo habaho amajwi menshi amenshi agira akavuyo ariko ijwi ry'Imana iyo rikumanutse wowe uryumvishije uraryumva ukanezerwa kuko wumvishije iryo jwi icyambere bitera umunezero wowe rigutera ibyishimo bikomeye ku mutima wawe uko wumvishije Imana ubundi andi majwi azaza nyuma yacyo akubwira ngo nubwo wishimye ariko ibyo ngibyo ntubivuge uceceke iryo jwi ryakubwiye riraza rikakubwira ngo nk'uyu turi kumwe na Diyadoni sibyo rikambwira ngo Diyadoni kora gutya kugira ngo atere imbere cyangwa se yiga ishuri wowe uryumvisha uranezerwa cyane ndetse hari n'abandi baryumva akihutira gusanga Diyadoni ukabona agiye nko kumusumira kubera kunezerwa nta kindi kiba kimujana ni ukuba yanezerewe akandi kantu nongeraho kukumva ijwi ry'Imana ijwi ry'Imana ni zamiri safi ni ibitekerezo byejejwe ni ijwi ryejejwe iyo rigeze muri wowe riza riguhindura n'abantu tuza tumenya ndagira ngo burya iyo bavuga ijambo kwizera nta muntu utagira kwizera gusa kurarutana ariko umuntu wese agira kwizera iyo wapanze porogaramu zawe ukavuga ngo ejo nzobyukira hariya ejo bundi nzobyukira hariya si uko ubizi uko uzobyukaho ariko kubera iryo ni ryo jwi ry'Imana riba rije ari ryo kwizera cya kabiri ijwi ry'Imana ni ijwi ry'amahoro ntabwo riza rije gutandukanye ubu nyine dufite amajwi y'abadayimoni urugero ijwi ry'Imana ryumva uwaribwiwe rigasubira rikumva nubwo ryoza kuki no ku badayimoni bazi ijwi ry'Imana urugero bigeze gusenga bene seke wa Bibiliya bivuga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ngo kubera kuko bari bumvise kuko Pawulo yakora ibitangaza ngo baragenda nabo ngo baja gusenga ngo mu izina
ngo rya Yesu ngo twumvanye Pawulo. Yego. None abadayimoni barangiza barabaseka cyane. Baravuga ngo Yesu turamuzi, Pawulo turamuzi, mwebwe muvuye muri bande ozanana. Iyo Imana irizagitiranya, iyo rigeze mu badayimoni rizagiyerekana, iyo rigeze mu muntu rizagiyerekana, riba ari igituze, yego, riba ari iry'amahoro, kandi aba ari ijwi ry'umunezero. Umunezero. Rero umuntu wumvishijwe ry'Imana, yego, aranezerwa mu mutima, umutima we. Akandi kanyuma wumvishijwe ry'Imana aza ashaka gutabara uwo ryavuze. Yego. Aza yifuza ko agiye gutabara uwo ryavuze. Yego. Kubera kuko ijwi ry'Imana iyo ryakuvugiye, yego, sibyo ugomba kwiruka gutabara. Yego. Ntubiraze ngo Imana iba yavuze, kuko ni Imana. Yego. Rero bene data, Imana ibamugisha, batubwiye ibintu bikomeye, mbese ikiganiro cyaryoshye, umuntu ari kumva yuko yahita akomeza neza agaproroja. Niba ngo Imana idufashe ubutaha tuzabagarura, barimo ibintu bikomeye, bafite umwanya urambuye kubera ko barimo amagambo meza kandi amagambo akomeye. Imana ibamugisha kandi bagire neza. Ngire ngo mubashije kumva, uraza kumenya niba warihamagaye, niba waramagawe n'umuryango, niba akabandi urimo. Ariko bene data, nababwira mureke dukunde Imana, dukunde gusenga, twegere Imana, batubwira Imana yakoze, batubwira ibitangaza Imana yagiye ikora. Wowe utarizera, ndagira nkubwire uyu munsi wa none ugende wegere Imana, ugende wegere ikanisa rikwegere, sinzi aho uri, abantu bari kudukurikirana bari mu bihugu bitandukanye, ugende urebe ikanisa riri aho hafi, cyangwa niba ngombwa uzatwandikire kuri nimero ya WhatsApp bari buze gushiraho hasi, kugira ngo tuzakomeze tugufashe ubuzima bwawe bw'agakiza bubashe kuzamuka. Ikindi kandi, aba ni abakozi b'Imana beza n'abanyamasengesho barimo impano z'Imana, tugiye kubaha basengera abantu tugana ku musozo. Turabashimira Imana, bagire neza, Imana ibamugisha, ikomeze ibagure. Numara kumva kino kiganiro uzagisangiza inshuti zawe, kugira ngo abantu bashe kubohoka imitima. Tugiye kubaha akanya basengere abafite ibyifuzo bitandukanye tugana ku musozo. Kandi niba hari akandi kantu gatoya ko gusoza, buri wese yagenda avuga iminota ibiri dusoza, ko kangurira abantu gusenga, kwizera, kwinjira mu by'Imana neza. Urakoze cyane. Yego. Akantu mukangurira abantu kamwe muri uku gusenga no kubana n'Imana, ni kutagira urugo. Yego. Kutagira urugomo ruzana amajwi agucogoza. Yego. Urugomo rutuma uvuga amagambo make yandaciye mu ijambo. Inkoko yigeze kunkandagira ndayituka, ndayibwira ngo uragapfa. Nari nsinziriye mu kirambi, kujya twavuye gutarama, irambika mu kirambi, ndasinzira, irankandagira, ndatuka ngo uragapfa. Maze kwituka ngo uragapfa, ndasinzira. Maze gusinzira, haza sakabaka, nzutse cya gihe nimugoroba iwacu hari izuba iyo rigiye kurenga bazabyita igihenda. Yego. Sinzi ukuntu cyitwa, ariko n'ubwo n'izina riri. Umumare ndasohoka, musohoke, haza sakabaka ititwara ya nkoko. Umwuka arambwira ngo ntukongere gutukana. Bitangaza. Arambwira ngo ntukongere gutukana ikintu icyo ari cyo cyose, bituma mva mu rugomo, kugira ngo ukomere ube umunyamasengesho wuzuye, ufite quality. Ikintu cya mbere ni ukutagira urugomo, ukamenya Imana yawe, kugira urugomo. Sawa, murakoze. Asante cyane. Murumva bo, hari akantu nibuze gusorezaho kamwe. Turashimiye mwebwe mwese abihanganiye gukurikira iki kiganiro n'abazogikurikira, undi kandi dushimiye umuvandimwe Frank kuba yaratwakiriye hano muri Kenya. Turabishimiye cyane. Icya kabiri, akadutaramira, twataramye igitaramo cyiza kandi turagikomeje, ntigifite gushira. Umuririmbyi yararimbye aravuga ngo Imana ile ya kwanza mimi sitaiacha. Cya kabiri ni umuriro utameze nk'uwo kurahura, ni umuriro watse ku gicaniro utazozima. Hanyuma njye nasishikariza abantu kugira ngo bagume mu muhamagaro, uko wahamagawe
Pawulo yaravuze ngo umuntu wese aguma uko yari ameze agihamagarwa kuva kera wari umunyamasengesho, kuva kera wari umuririmbyi, kuva kera wari umusomyi w'ijambo. Ubu nyine bamwe ngo basigaye basoma ijambo bakarira amaso, abandi ngo niryo riri mu kubohesha nk'uburyo bwo guhunyiza neza. Yasomye Bibiliya ngo azayamasinzira bityo bakamagona bakazamahitamwo ingonda. Amapepa sinzi izina ryayo. Ayo mapepa huye. We gutsikamirwa n'imbaraga z'umwijima, kuko ubundi buri wese agira uruhare muco yahaye umwana. Yego. Ni ukuvuga ngo Imana yaduhitiyemo inzira, iduha agakiza, yerekana n'inzira itari agakiza, aravuga ngo hitamo, uruhari ni urwawe. Wongere usenge. Cya kabiri, twature neza. Noneho iyo uri umukozi w'Imana, waba uri umugabo mu rugo, waba uri umudamu, ukamenya no kwatura neza ku mwana wawe. Uyu mwana ntagahitana igikombe ngo wamumutuka bene iki gitutsi cyo kumwaraza. Burya kwatura neza bituzanira umugisha. Cya kabiri sorezaho ni uko abantu basenga. Nimba hari ikintu kiza kizana amavuta, ntabwo ari yayandi bazabamenaho yo mu icupa bavuye kugura ku isoko. Ajyayo iyo uyatetse ukanayarya, azaba neza kuruta yo wisize. Hanyuma ikiza kizana amavuta mu mwuka mu buzima bw'umukristo ni uko ba mu buzima bwo gusenga. Kandi cya kabiri no gusoma ijambo ry'Imana. Pawulo yaranditse ngo ijambo rya Kristo ngo ribe muri mwe rigwiriye kandi rigwije iki? Ubwenge. Ubu nyine dufite amagambo menshi agwiriye ariko atagwije ubwenge. Uzosome Yakobo kuntu yanditse, aravuga ngo ubwenge buva ku Mana bufite karakteri, bufite burameshe, bumeze neza. Aravuga ngo nubwo amahoro n'ubw'ineza bwemera kugirwa inama butarobanura ku butoni, ubwo ngubwo nibwo bwenge buva ku Mana. Murakoze cyane. Reka mwene data adufasha asengera abantu bafite ibibazo. Buriya reka mbabwire iki kintu, uza wizera niyo ufashe umwanya ureba ikiganiro kiri bukungure. Uza wizera kuko uko hari umugabo w'umunyamerika wundi Jimmy Swaggart yarasengaga cyane. Nakurikiye histoire yiwe, yageze igihe abwira abantu ngo bari ku mateleviziyo, uzoza ukora kuri televiziyo yawe ukore naho wawe uribwa, ikibazo cyawe kigakemuka. Mu kwizera nawe wizere kuko isengesho farumasi agiye gusenga, ubundi izina niwe muntu. Ni farumasi muri we abitsemo ibitaro bigukiza mu magambo agiye kukwatura. Uwatuye saka bakitwara inkoko. Mutegere namwe muri yumvira. Wizere mu kibazo cyawe. Hari abagwaye, hari ababuze ababo, hari abafite ibibazo bitandukanye. Mwebwe mwese turabihanganishije. Niko mwisi bimera. Ubundi ntukumve kuko iyo wabonye kawunga wabonye Imana, wabonye kawunga ariko abandi banafite n'imodoka ariko bavuze Imana. Ubu nyine bagiye kuvuga ijambo ry'ubuzima kuri wewe ribasha kuguhindura rikagufasha. Sawa, murakoze cyane. Reka dusenge Imana. Yego. Ngundiri bivuga ngo twe watumishi wake na tutaingia kwake. Bivuga ko umuntu wari we wese muri twe aba umukozi w'Imana. Reka dusenge, ndizera kuko turi bubane mu masengesho mato. Abarwayi Imana bakiza afite ibibazo bitandukanye. Iryo ni ryo jwi ry'Imana. Riba rije ari ryo kwizera. Cya kabiri, ijwi ry'Imana ni ijwi ry'amahoro. Ntabwo riza rije gutandukanye. Ubu nyine dufite amajwi y'abadayimoni. Urugero, ijwi ry'Imana ryumva uwaribwiwe rigasubira rikumva nubwo ryoza ku kino ku badayimoni bazi ijwi ry'Imana. Urugero, bigeze gusenga bene seke wa Bibiliya bivuga mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa ngo kubera kuko bari bumvise kuko Pawulo yakora ibitangaza, ngo baragenda nabo ngo baja gusenga ngo mu izina ngo rya Yesu ngo twumvanye Pawulo. None abadayimoni barangiza barabaseka cyane. Baravuga ngo Yesu turamuzi, Pawulo turamuzi, mwebwe muvuye muri bande ozanana. Ijwi ry'Imana rizagitiranya. Iyo rigeze mu badayimoni rizagiyerekana, iyo rigeze mu muntu rizagiyerekana. Riba ari igituze, riba ari iry'amahoro, kandi aba ari ijwi ry'umunezero. Rero umuntu wumvishije ijwi ry'Imana aranezerwa mu mutima we. Akandi kanyuma ijwi ry'Imana azashaka gutabara uwo ryavuze. Aza yifuza ko agiye gutabara uwo ryavuze. Kubera kuko ijwi ry'Imana iyo ryakuvugiye sibyo ugomba kwiruka utabara. Ntubiraze ngo
imana iba yavuze kuko ni imana. yego rero bene data imana ibamugisha batubwiye ibintu bikomeye mbese ikiganiro cyaryoshye umuntu ari kumva yuko yahita akomeza neza agaproroja niba ngombwa imana idufashe ubutaha tuzabagarura barimo ibintu bikomeye bafite umwanya urambuye kubera ko barimo amagambo meza kandi amagambo akomeye imana ibamugisha kandi bagire neza ngire ngo mubashije kumva uraza kumenya niba warihamagaye niba waramagawe n'umuryango niba akabandurimo ariko bene dacu nababwira mureke dukunde imana dukunde gusenga twegera imana batubwira imana yakoze batubwira ibitangaza imana yagiye ikora wowe utarizera ndagira ngo ubwire uyu munsi wa none ugende wegera imana ugende wegera ikanisa rikwegere sinzaho uri abantu bakudukurikirana bari mu bihugu bitandukanye ugende urebe ikanisa riri aho hafi cyangwa niba ngombwa uzatwandikire kuri nimero ya WhatsApp bari buze gushiraho hasi kugira ngo tuzakomeze tugufashe ubuzima bwawe bw'agakiza bubashe kuzamuka. Ikindi kandi aba ni abakozi b'Imana beza n'abanyamasengesho barimo impano z'Imana tugiye kubaha basengera abantu tugana ku musozo. Turabashimira Imana bagire neza Imana y'umugisha ikomeze ibagure numara kumva kino kiganiro uzagisangiza inshuti zawe kugira ngo abantu bashe kubohoka imitima. Tugiye kubaha akanya basengere abafite ibyifuzo bitandukanye tugana ku musozo kandi niba hari akandi kantu gato ko gusoza buri wese yagenda avuga iminota 2 tusoza ko kangurira abantu gusenga kwizera kwinjira mu by'Imana neza. Urakoze cyane. Yego. Akantu no kangurira abantu kamwe muri uku gusenga no kubana n'Imana no kutagira urugo. Yego. Kutagira urugomo ruzana amajwi agucogoza. Yego. Urugomo rutuma uvuga amagambo makeya ndaciye mu ijambo nigeze ku inkoko yigeze kunkandagira ndayituka ndayibwira ngo ngura gapfa inkoko narinsinziriye mu kirambi kujya twavuye gutarama irambika mu kirambi ndasinzira irankandagira ndatuka ngura gapfa maze kwituka ngura gapfa ndasinzira maze gusinzira haza sakabaka nzutse cya gihe nimugoroba iwacu hari izuba iyo rigiye kurenga bazabyita igihenda. Yego. Sinzi ukuntu cyitwa ariko n'ubwo n'izina rye. Umumare ndasohoka musohoke haza sakabaka ititwara yako umwuka arambwira ngo ntukongere gutukana. Bitangaza arambwira ngo ntukongere gutukana ikintu cyashushe bituma mva mu rugo kugira ngo ukomere ubwo munyamasengesho wuzuye ufite quality. Ikintu cya mbere ni ukutagira urugo ukamenya Imana yawe kugira urugo. Sawa murakoze. Asante cyane. Murumva bo hari akantu niboza gusorezaho kamwe. Turashimiye mwebwe mwese abihanganiye gukurikira iki kiganiro n'abazogikurikira undi kandi dushimiye umuvandimwe Frank kuba yaratwakiriye hano muri Kenya. Turabishimiye cyane. Icya kabiri akadutaramira twataramye igitaramo cyiza kandi turagikomeje ntigifite gushira. Muri iyi yararimbye aravuga ngo Imana ile ya kwanza mimi sitayacha. Cya kabiri ni umuriro utameze nkuwo kurahura, ni umuriro watse ku gicaniro utazozima. Hanyuma njye nasishikariza abantu kugira ngo bagume mu muhamagaro uko wahamagawe. Pawulo yaravuze ngo umuntu wese agume uko yari ameze agihamagarwa kuva kera wari umunyamasengesho, kuva kera wari umuririmbyi, kuva kera wari umusomyi w'ijambo. Ubu nyine bamwe ngo basiga basoma ijambo bakarira amaso, abandi ngo niryo riri mu kubohesha ku buryo bwo guhunyiza neza. Yasomye Bibiliya ngo azayamasinzira bityo bakamabona bakazamayitamo ingonda. Amapepa singa izina ryayo. Ayo mapepa hunze we gutsikamirwa n'imbaraga z'umwijima kuko ubundi buri wese agira uruhare muco yahaye umwana. Yego. No kuvuga ngo Imana yaduhitiyemo inzira iduha agakiza, yerekana n'inzira itari agakiza, aravuga ngo hitamo uruhari n'urwawe. Wongere usenge. Cya kabiri twature neza. None hiyo uri umukozi w'Imana, waba uri umugabo mu rugo, waba uri umudamu, ukamenya no kwatura neza ku mwana wawe. Uyu mwana ntagahitana igikombe ngo wamumutuka wabene iki gitutsi cyo kumwaraza. Burya
kwatura neza bituzanira umugisha. Cya kabiri sorezaho ni uko abantu basenga. Nimba hari ikintu kiza kizana amavuta, ntabwo ari yayandi bazabamenaho yo mu icupa bavuye kugura ku isoko. Ajyayo iyo yatetse ukanayarya azaba neza kuruta yo wisize. Hanyuma ikiza kizana amavuta mu mwuka mu buzima bw'umukristo ni uko ba mu buzima bwo gusenga. Kandi cya kabiri no gusoma ijambo ry'Imana. Paulo yaranditse ngo ijambo rya Kristo ngo ribe muri mwe rigwiriye kandi rigwije iki? Ubwenge. Ubu nyine dufite amagambo menshi agwiriye ariko atagwije ubwenge. Uzosome Yakobo kuntu yanditse aravuga ngo ubwenge buva ku Mana, dufite karagiteri, bufite burameshe bumeze neza. Aravuga ngo nubwo amahoro n'ubw'ineza bwemera kugirwa inama butarobanura ku butoni, ubwo ngubwo nibwo bwenge buva ku Mana. Murakoze cyane. Reka mwene data adufasha asengera abantu bafite ibibazo. Buriya reka mbabwire iki kintu, uza wizera niyo ufashe umwanya ureba ikiganiro kiri bukungure, uza wizera kuko uko hari umugabo w'umunyamerika wo ni Jimmy Swaggart yarasengaga cyane. Nakurikiye histoire yiwe, yageze igihe abwira abantu ngo bari ku mateleviziyo, uzoza ukora kuri televiziyo yawe ukore naho wawe uribwa ikibazo cyawe kigakemuka. Mu kwizera nawe wizere kuko isengesho farumasi agiye gusenga ubundi izina niwe muntu. Ni farumasi muri we abitsemo ibitaro bigukiza mu magambo agiye kukwatura. Uwatuye saka bakitwara inkoko. Mutegere namwe muri yumvira. Wizere mu kibazo cyawe. Hari abagwaye, hari ababuze ababo, hari abafite ibibazo bitandukanye. Mwebwe mwese turabihanganishije. Niko mwisi bimera. Niko mwisi bimera. Ubundi ntukumve kuko iyo wabonye kawunga wabonye Imana, wabonye kawunga ariko abandi banafite n'imodoka ariko bavuze Imana. Ubu nyine bagiye kuvuga ijambo ry'ubuzima kuri wewe ribasha kuguhindura rikagufasha. Sawa, murakoze cyane.